Assalamu alaikum, qadırman qırgızстандыктар, ağalar, inелер, сарбагерлер. Koydun kıldıusun terip koy karmaganдар, ağalar. Şul kozlar kayırlı satılады. Kayırlı satılады şul kozlar. 3 ay 4 aylık kozlar var. Ben çetten жақта көрсөтөйүн сіздерге. 3 ay 4 aylık kozlar, aldı 4 ay eкен. Arkası 3 ay. Koş. Urgaçı bardығы 20 baş. Urgaçı. Koş. Koş. Batkenden kelген eкен бұлар. Şu koydu kıldap tasaсын terip karmagan ağalardan kelген eкен. Gisardın tasaсын karmagan ağalar. Şu kozlarını satkan eкен, bek ap keltір. Koş. Koş. Adamdan андай эле үркөбөйт экен да булар. Тура түшүндүрө тыгылып эле. Кош. 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 Куйруктарын көрсөтөйүн, куйруктарын. Ургачы 20 баш козу. Баткенден келген гисар козлар. Кош. 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 Но күн чыгып турган абулардагы лап неме болот. Бирин аласын, экинчиси башын тыгып күндөн. Адрести кайталап кетейин туугандар. Адрес Жалал Абад областы, Октябрьский центринде. Октябрьский центринде. Кош. Мына ургачы койлор. Кош. Куйруктар көрдүм, куйруктар жаныбар. 13 миңден экен туугандар баасы. 13 миңден şu жол кереге кеми бар дейт. Жол керегесине түшүп берем. Gelgen жағынан дейді, şu жақын ортадан келсе, ошол жол кересіне түшүп берем дейді. Өткөндө ушул жерден шептин койлорун тартып кетмеле, бір күн эле сатылып жок болду. Талаш болуп кетти. Кош. Гисар койлору тарттым эле. Ошондой туугандар. 20 баш ургачы гисардар. Эми гисарбы, гисар эмеси, мына өзүңөр бала билесиңер, эми агамдагы алып келген муну. Куйруктары куйруктуу мына 3 ай 4 айлык козлар. Андыктан şu номерге чалып жазып кайрылып, 13 миңден жол кереге кеми бар. Жалал Абад областы, Октябрьскийнин центринде. Кош. Кош. Ушундай койлор туугандар. Андыктан тынч болла бар болла. Assalamu alaikum.